president kaMnangagwa kuyanele. Nxa kukhona kade bebali news lizwile ukuthi kuthiwa kulogogo ebelethisa abantu eMbare. Uhulumende uyehluleka kubhadala ama-doctors esibhedlela. Kodwa uthola igrocery uyenikeza ugogo eMbare ukuthi siyabonga ngomsebenzi owenzayo ubelethisa abantwana. Akusonto efuze yenze uhulumende leyo. Kunomama obhadala school fees ukuthi umntwana akhe ebe ngudoctor enceda umphakathi. But uhulumende uthi wonke omesteradeni ebizela amalungelo akhe kufuze aqotshwe. Esuke lapho uthola amafutha, uthola iflour, uthola irice. Ufuka komunye ugogo ophelelwe ngumphaka uthi siyabonga ubelethisa omama. Khathesi ama-pictures abomama bengagqokanga ebe-circulator ku-social media. Yikwephula amalungelo abomama khonoko. Sifuna ukumazisa umgabe, sifuna ukumazisa u-ED, sifuna ukumazisa u-auxilia. Ukuthi into ayenzayo esikhamba esiyagresa ama-occasions ayephula amalungelo abantwana asiwafuni. Chisa bangachisa. Singomama singeke sibe lama-pictures ethu ahambe circulate ku-social media omama bengagqokanga omama belezisu. Ngoba kulesinye isalukazi seMbare esifuna ukubelethisa abantu. Chisa bangachisa. Akuyephula ilungelo likamama naloku yephula lelungelo lomntwana osesiswini nxa ephuma kwenye environment njengalapha. Ephuma yamyolo kwenye ithawulo akulamuthi akulani kulogogo nalo ngiyabembelela ukuthi amamukele. Into ezinjalo siyamtshela uhulumende sithi asizifuni.